Kador Barsenong Quinain nong ladau riboy district haka arpo artrik Risau kala pelong ka awareness program halor kapang banyadai ka jinsong khakna protection on child marriage. Hakan ni kasingila iwan bensin bentar ikinong snong jong kana kasnong bersengap ikatika program ajing kai benker na kasong khakna. Hakan ni kasingila yo ikajing hikai ni resource person bakan top na ka police department bat na ka district child protection unit. Kakong MR Banyang SI Women Police kala ajing hikai halor kapang pokso ak arjar khatar bat ubak Pol M Walang District Child Protection Officer wala batay benya halor kapang kumno ban care na kajinsong khakna kabalakta ikibubun kilongying bat kabalakta ru ikakot yakya jungki khun samla kibrangret hakakerta hakan ni kasingila idon bentalang do urang ba snong ba biling do ubak lunch assembly nong kitkam snong lembat kiwe kiri urang ba at la nomor kajing jersey palat kajing tombor ya kalang rengen ba kamandringen jong kikna kentai bersenang kibapo kat presnen kerta latai kenikaan ban yada ya kahok lang renyen manring jongki di kembali om chairman melema sultanat ba om pajudan lagani kasnang ba langat akon kita kijada di kenang ba lasai nasi siru kanum dan kanu jinja sesuai dan ika nu kanu ka jing sasima te mentang na pensyar syafri syafang ka paksoan te mana bangat hakani ka ad bat lada pile ini pingat hakani ka ad ya kita kisindang kiba syangka ya ka kentai hapo ka presnan karta kingat hakani ka paksoan lada dai da ka manso bani lani da ka jing badbol ma kiba watla kiba lang dakaman sabha bakna kenha behakaan te kabaan kibangat hanekaan kilang lada umur ukta ya kamat jangka kenthei ka bapo ka prasnan daka jingwat ka baklam akwar komentaru ulah bangat hakani kaan bat unshapen strong yo de kabalai kabahap hakani ka ad kalong kina kiba share kiba tensa priang ya kadol bajakria nani ki video ki bajakria jangki kina ada kiba haba po ka prasan kata kinha hakani kaan kapag suat di kijing pensyutan jong kini hakani ka at kilong kabasdang ma kadai license kan extend route syadu ka jing syasat along kabashiratan kabaningkong kawan child but are the marriage Timinta kum kibriyo na kum binong sangslong hato pitet na yan uway na ni kaay takikina uway na ni kaay takikina basong tuwa ya kata kamut pinibintip maka kum ki scheme na kum ki government policies na kum ki aan bala thoro bau kena ada kalarapi kan kilong kiba let ko akan wadi ukena ni kena kamut kino kibriyo kiba po kaplasnan kata No, but marriage, kaya kita ka marriage kumada ka parang kiyong kita ka union. Lani ka jingya kating kasi mo syukan mo ban chu kala singa kalau ba ka jingya shop, lani ka jingya day. Apa deng ubriu ni bat ka ubriu kiba po ka trustnan. La belong container la belong sindang. Kata ka ni ka child marriage. The union between two persons, one of whom is a minor. Kamot way ka kita di container ni sindang kini di bapa prasnan. Tika kum kaan ba musya kiyong ba kata ka child marriage, kamot ba kibu ya kata anta, jom kita ya po kat sausnan. Pada jom kisendang po prasnan. Henry mentapat taka change din mo ba berkelai taka an kibu no ikinte ya po kat prasnan, banyaw sendang po arpuisnan. Kinan kita kidaw, balik berkelai kita. Di mentaru dalam bekala kami kita ka karul temai mo kabagin sa pagkalano akan ka arja pelakbikla arja gue kata ka proposal bakin pagkalar ya ka ikani ka kata ka proposal bakin pagkalar ya ka ikani ka
Arta jom kan kaisa kini ka arpois nam. Tiada sih kita mo balik ke gomen kala bancin kita balik ke gomen ka ai kita mo ising kala kabang kesan kalong ba kadai binadai kam tam yaki kelong kam tam yaki kintai. Tiban soto balik kam mania balik ini kata kata yang ini ba kam tam yaki kelong kena kintai. Kalau kita beristoi kata kelai bentah. Kabentang balik kami balik kata child marriage dia kata traditional child marriage kabang ini tip. Habang ngilik school, habang ngilik college, ni pilih kata child marriage. Kata child marriage, just thought jing kalong ba, kani ka marriage, ni kani kata kaji siyang kurim, kabagi kimegi kipa kipenbor, ki kalong kena. Kimegi kipa kipenbor, ki siyang ni, penbor, ki kintay ki bangko ka arta balabo ka government. Pagini siyang akash, bayin siyang kano, ngadi bikin niya, enta kata ka marriage alliance kabagi amang. Tibulay gibriyo uswa ki pilong kata ka child marriage. Kata ba kalong ba se kajing dup palat. Kajing du pula jiki mi kipa kimla ada ban penhe pensan ne ban ai ba mai di ihun la jong. Tikili aku ki ai no iki kata child marriage. Tik child marriage kalau ba beli em tas child marriage. Kipun kita kalau ban kajing mentoy jong ki yang kesam ne kalau beli dia tak kini ki jing dai nombor mamre jong kimi kipa kajing mentoy jong kimi kipa kipun ba ki reasons ke ki ba ki pelong ki bakin ya tho prin tho ki kelon kena.